Pogledaj. Wow. Platio sam račune. I računi i ova, kako se zove, kirija. I računi još čekam račun od mobilnog. 1100, 1100, 1200, 1300, 1300 i televizija, internet, mi je došlo 310, platio sam 150, $1,500. Zamisli? Rašo. $1,500. Ja to muvam. Stvarno je to čudo. Nikad te loveka. Ne. Ah!